Chemical properties of carbon compounds की addition reaction previous video da loigare ko aduki makha chathropu ina substitution reaction ri yengasi ko substitution reaction chonangi class 10 gi like the reaction am hakta pi ko suppose sida methane lowre aduga chlorine add tore ko sikanagi presence da addition tawdoina sorry substitute tawdoina sunlight ki presence ni ko sunlight chi nangi high class tadi H new higher tami ko H new ki symbol sina sunlight represent tawi ona sumane iramba taragadi sunlight ni kangadaba ko ada sida tawdoi shi kaino muna taro ko sida yauriba hydrogen makaisi hojik sigi ahubo methane sida hydrogen mari yauri ko sigi hydrogen mari je chlorine pulapna replace tawdir pawba chattaganeba condition di kaino nangi chlorine je excess lawgadaba ana sigi chlorine si excess tani ko on the first part the combine tawni sidagi hydrogen ama CH4 dagi hydrogen ama yare ko aduga chlorine ani shuri ko chlorine ani shubadagi chlorine amaga ICL oina chatki gadaba aduga lemori ba compound ma kaida join tawchilo punchilo ko sida hydrogen ama chatki ba taragadi CH3 tare chlorine ani shurambani chlorine ama chatki ba taragadi Cl sikanano methyl chloride natragana chloromethane haigebra hainung bhairo ko yabra then further ingasai si chlorine si excess oiba taragadi further amu chlorination amuk torani chlorine add tawbagini koina chlorination haise in the presence of sunlight sab mane same process to sidagi hydrogen ahumdagi hydrogen amaga sidagi chlorine amaga HCl oin chakharo lemori bama kaidu punchilo ko hana CH3 lerambani hydrogen ama chakhiba taraga CH2 hana chlorine ama lerambani sigi chlorine ama siga punchingiba taraga CH2 Cl2 kai kauni dichloromethane further sida Cl2 add tawre ko in the presence of sunlight adinga sadu maina sidagi hydrogen ama sidagi chlorine ama HCl oina chatkaro lemori bama kaidu add tawchilo odi kana tare sida hydrogen ani lerambani hydrogen ama chakhiba taragadi CH lehorani hana chlorine ani lerambani sigi chlorine ama duga CH3 chi kai kawi akoina trichloromethane ji yamna maru oide ko kanana hena maru oige pa matamda chloroform ju kawi ko si chloroform sima khangjilo maru oibane Persiadamu chlorination tore ko in the presence of sunlight adi sigi lemoriba hydrogen siga sigi chlorine amaga ICL chalani aduga lemoriba makaidu punchilo ko adi kana form tora CCl4 si kanano carbon tetra chloride yare ko sini nangi like the substitution reaction hara pirido yani ko suppose I ethane lawre khale ethane means I first ki ahambagi step ki reaction lu khakti iramage ko ethane sida chlorine add tawre ko adi kana form tawni sidagi hydrogen wagera sidagi hydrogen wagera any hydrogen amaga sidagi chlorine amaga HCl on add tawshilo ko aduga CH3 CH2 Cl sumaina form tawine sumaina matangna chathagi dare nasina nangi class 10 gi chemical properties of carbon compound da substitution reaction haidana page number 126 ta yaiduni ko alchicol conversion hangba taragadi methane dagi methyl chloride ta or natra methane dagi dichloromethane da or methane dagi
ꯀ꯭ꯂꯣꯔꯣꯐꯣꯝꯗ ꯑꯣꯔ ꯃꯤꯊꯦꯟꯗꯒꯤ ꯀꯥꯔꯕꯣꯟ ꯇꯦꯇ꯭ꯔꯥꯀ꯭ꯂꯣꯔꯥꯏꯗ ꯑꯣꯜꯂꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯅꯪ ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯤꯀ꯭ꯋꯦꯟꯁ ꯑꯣꯐ ꯔꯤꯌꯦꯛꯁꯟꯁꯤ ꯏ ꯇꯥꯔꯦ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯩꯅ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯃꯇꯦꯛ ꯃꯇꯦꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯦꯝꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯁꯥꯡꯕ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯨꯏꯅ ꯁꯥꯡꯅ ꯁꯦꯝꯕ ꯗ꯭ꯌꯨꯔꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯁꯥꯡꯕꯒꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯣꯏꯗ ꯕꯣꯔꯤꯡ ꯆꯨꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯃꯇꯦꯛ ꯃꯇꯦꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯦꯝꯕꯅꯤꯀꯣ ꯁꯣ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕ ꯔꯤꯌꯦꯛꯁꯟꯗꯤ ꯅꯪꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯇꯤꯁ ꯑꯣꯐ ꯏꯊꯥꯅꯣꯜꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯞꯄꯒꯦꯀꯣ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯁꯤ